Biar tadi, Regional Committee alang Presiden alang pas kami, boleh pak pengkarcol pasir ni. Assistant Finance Secretary alang pas kami, boleh pak pengkarcol pasir ni. Bicara period alang kita, Ibu Head Branch Presiden alang pas kami, boleh pak pengkarcol pasir ni. Jitong alang sarjiki son rompi Director Head Branch Advisor alang pas kami boleh pak pengkarcol pasir ni. Karcol pasir. Boleh pak pengkarcol pasir ni. Kuan panalin ngaro apa sini lah. तो नहीं तो मसा प्रोग्राम नहीं ठीक भी पॉडकास्ट ए तुम्हारा छोरो पर पिक लो नहीं तुम्हारा सोन अनोंग ए की मी पर समी तुम्हारा ए पिपॉन पॉट लसिनोन की वैन जिया वे की मी तुम्हारा समी लसन थक थक से कचरी पॉन पेन HSLC ला पेन HS के पास पॉन ठीक जिया फांसी नहीं तुम समी चुने ली Kini dalam tu HSLC pen HS ke pas student tumpang an bagdo. Kini ada rasali iriya ke. 10 Dah kiap di. Kiap kita dibion ke kan an bagdo tak sini. Dibion. first second third Tenali tu an baglalin ni ngarong lah. नहीं तो नहीं ngarong par pic नहीं तुम समी लसन HSLC के पास पॉट si ni tum sami mo no ni tum sami la pen apar class kan tu sami ke pon pen tum sami ki on pon pen class kan tu pali don thei che phan sami ni ngarong perfect lang Kante musuh kisumana tim bang ke lapson ho. Ne student atum pinsu pun alu su pun hedi dak em pen ke school ko men pen dampo school hem pali dam de kisumana tum do la pen alu sumar tum pustame kumane ajir pi hem son ju dam ju dun ju da school hem pali dun de kisumana tum do he la tum phan nang li oi pen nali to kopilon nali tu hoi pen miset ki son he lu ki kuma ma me pi ko तो ni tum sami theklong lo ni tum ni tum school on sami la son school don po pali le da son sumar tum to la so sumar tum han sami chuni perfect lo nai tum school pali don pe hada teacher don ko pisna thama la chari don pe mo exam hon sami ki un pe class kan to yan ki don thei je phan sami tum han sami chuni perfect lo tang thei kisumana tum ke hedi kisumana student atum ke mane so tum han pul hai kichu thap rakiar homu ta tupik la so ang bong pen rakiar kipat chuchide phan ba rakiar chori pen ma nali hin pe kupilo bisas ki dengan tungan तो rakiar homu bang la ke mane तो ला रखिया हरमु समी कहेंग पे का हरमु ला सिलन तुम समी ला के छुछे दे कैरी जिया फन समी नि तुम समी छुनि रिलो ला कैरी पे नाइ तुम समी मोन अंकाय के मे पेन ला स्कूल समी की दुन थेक पेन a class kan tu an ki दुन थे जिया फन समी तुम हन सेंग छुनि रे परफेक्ट nali me thai ma यदि मेन गेम योर टेन रंग परफी ला पेन यदि के दाइथर हाई स्कूल स्टूडेंट La pakai mana ba? To la aprang si kardang raduan mana la pakai la. Lalu la pini la KSA kana choro per pig la dilang tum di aninga klong ben sala di dumfan la son affiliation program ki pai tum di lingarom pig la di asimu kiwang di anu se tum cepat duk pen mu pen la tum rat tadi anu se la tum mu kiwang ya kan se ke mesiana kan lanu tanga paprang pon thei mala aning tum data la choro per pig la si alang tumpen la tumpan an di mana long e masa sovet tame di tumla ning sam pila silang me lo ni di hin me kakela rosali yesi tu felicitation program ki bike pining si pas ma mane apram ta bibom peneng pen 3 time dulu nang liman cetai ma jadi me sargem tok bib Director Head Branch under Rangsali sub-branch ahin pen kapatir pipon felicitation kam social and educational awareness program kiding pon long nili pan chief guest hisap pena chupa pon pot nili alang litum pan kero paper piglo lapen pini nili ninga rong lo KSA Central Committee hoi pe alang litum ke pha pon mai long nili na chitong long pen jet we have felicitated tamne more than 25 HSLC and HS
students tum han alang litum pan nilitum pen karchu ponlong upon nili ning sampiglo pen kewang jilarni rangsali sub branch pen lason to se lapan to se dak along ri la pen dak students tum han pan so se kapaching thur ba ning parung pon thegi pansi ning parung pon thegi pusi ning kachethe pondu la pen ingsi laso platform long nili penangan theglong students tum discipline o rangsali tum area students tum kumane ajak tum ke dimapur kachali tum do kumane ke nagaon kumane ke golaghat lason kachali tum do ang li tum anisi ala hala huilong pen chali dam pen dak rong nang chile pen khai la pen long ri perman pining son ba claim pi pusi nilining chethepon la pen pini nili tum la so dak amai na dolong bang la dak daily market pusi pu ho la rongsali daily market weekly market pusi pu la dak ala alang litum tamne di pini non lom botol ta hen o nang litum achini lo more than 39 degrees Celsius but for almost 40 an kelele tami tawhid tami students tum la daily market ating kon lo ne ka grom pakapang ox tam elang litum chak bor il ason si pini mai pajudlo la penili litum dak non do prong long ta tamne phang ok pi kason si theklong la si nilihin pena chuning ridun kang tung bang dak la so rengsali area long bang ing si hedi community hall mesenason pine Mesenason community hall kimpi sonde la competent authority tumbang ledak penang dak along ri la pendak students tumbang aning sami pini rong isi pini program pusitame aso sa program pusitame ba kupini KSA tu mele free pini program dengi free coaching ba pini nilitum jong si awareness program pini dengi pusitame la ingsi community hall bang kenang sot pusini litum dak bang mathada chuning report la kema